Nxa lisanda siqhuma igama lami nguChris Gande, nanzi inhloko zendaba zethu namhla. Libya elakwele Algeria lomanyano we-United Nations basekela inkulumo zokukhumisana umlotha phakathi kwenhloko kahulumende umnumzana Fayez al-Sarraj lomkhokheli webutho umnumzana Khalifa Haftar. South Africa, izakhamizi zitshengisele zifuna uhulumende aziphathise ngezindlu kunye lemisebenzi. Nigeria, amanye amantombazane athunjwe ngabahlamuki beBoko Haram ayala ukuhlanganiswa labanye babo abangama-92 abakhululweyo. Somalia, kulabantu abahlanu abafileyo ngemva kokuba imota kade ithwele okudubukayo ingene ekhefa esigodlweni iMogadishu. Kenya, kulabantu abayisithupha abafileyo ngemva kokuba umduli wesibhedlela udilizwe lizulu edolobheni leMombasa. Kwanele kwalamhla, asidibaneni njalo kusasa.